Karibu tena huku gwa Kikuyu Daily News na ikorwo mugeni twika wa subscribe niguo tunyitanire na thengi very sad breaking news iria ciatiga bururi wi wothe na kiha maithori ona kimako kinene thutha wa ndeto ya macaka ya kugumira thirikari ari ndeto ya ruo iria igumeire mubunge umwe President William Ruto onake agicaka gikuo kiria giatiga Akenya nao magicaka na njira ndito na ndeto ino yake hayukite o riri macambiki na mafans ma famous Kikuyu celebrity oikaine ta Kari Priscilla hamwe na muthuri wake Benito Muriu thutha wao kuhanikirwo ni mutino muru wa barabara and this celebrity couple na aria nio arugamiriria cukuru wa Kari Beauty College mahonokire kuma mutino-ini uyu wa barabara rucini rwa umuthi na kuhithuritie ati area ya marakoretwo thabari-ini ya guthii kinyagia bururi wa South Africa but it is sad news makirekereria thenema ciao makionania ngari yao thutha wa mutino uyu haria kindu 2 days ago marakoretwo makionania live ng'enda-ini ciao uria magacirithitie ngari ino yao na modifications cia mbeca hakuhi mirioni 5 niguo kwagiriria thabari yao ya guthii bururi wa South Africa. As you can see in this video clip tukimera pole sana na thengio kwi Ngai, thengio nyingi for saving these two from a horrible road accident. Na kuri ndeto yake haria Akenya aingi matigitwo na kiha ni thutha wa mutongoria wi gatu guku bururi-ini kugumirwo ni turi andu Honorable Beatrice Elachi uria niwe member of National Assembly wa gicigo bunge kia Dagoretti North Nairobi gutigwo ni mwana wake mwanake uria uretagwo Elvis Murakana uria gikuo giake giukite thiku igiri thutha wake gukuruhanio mutino muru wa barabara ari ndumiriri yake iria irekereirio igi kuhuruka kwa mwanake uyu uria uhurukire akiamukirwo urigiti thibitari-ini umwe guku bururi-ini. Very devastating sad news. Mutongoria wa bururi President William Ruto ariwe wa mbere kwiyumiria kumiriria family ya Beatrice Elachi mahinda-ini maya maritu magumirwo ni turi andu mana ria kiha. President Ruto akirekereria ndumiriri ino ya macaka ng'enda-ini ciake oho na atongoria a icigo mwanya mwanya bururi-ini makiyumiria gucakaya na umwe wao Akenya nao makiyumiria in large numbers kumiriria mubunge Beatrice Elachi haria gikundi kimwe kigigitie andu thutha wa kurekereria ndumiriri ng'eni macaka-ini oho makihithuria ndeto itekiritwo mukonde na kumbura mwanake uyu was found dead in a club uhoro uria utaririirio ni family ya mubunge Beatrice. Akenya amwe makihithuria miario ya Elachi ya nahau kabere miario iria itakenirie gikundi kinene kia Kenya imwe ta uria uramiona screen-ini citu oho na hingo ya Bomas Public Participation Day indi Akenya aingi ni makomithitie giko giki makiugaga katika hinda kando gukuruhania miario kana mutongoria uyu na miario iria anauga muingi-ini na hau kabere kuona gutiri mundu uhoyaga uru uhanike gwake na gutiri mundu ungienda gukwirwo Kenyans makiumiria in huge numbers gucakana na Beatrice oho na kwendekithiria family ino iheo kanya ga gucaka gikuo kia mwana wao hatari kuingiriria maundu maingi ma gisiasa. Ici ari imwe cia ndumiriri cia kugegania kuma kuri ahuthiri a ng'enda. Beatrice Macharia akikumithia gikuo giki na kuga okay my country people, when did we get here? We are celebrating a woman who has lost kid juu ya siasa. She said what she said juu she was blinded na siasa, but them the universe has done whatever, but can we let her mourn in peace? Wa Nikuru akirikia na devastating emojis heartbroken. Indi ya Kenya ni macakaite na family ya Beatrice Elachi ari ndeto yake hakinene ona ithuĩ tugituma pole citu pole sana Honorable Beatrice Elachi. It is our deepest condolences to you and your family for the loss of your son. May the Almighty God rest his soul in eternal peace. Kikuyu Daily News, subscribe.